me aonga mantua le Cristiano o le maliu ele o se mea ngafai sis o porkalame fai to atasi ale tua ele pule awa o le tua I ka kaunga ko mangi o mai fo i la le ala nga kau na le ala nga kau e hadu e kisa la se mafu anga Esa le se me fa ngaru ka es me fo but something and someone is bigger than that ole mamalu ole presence ole yai ole tua the truth God is there and the truth that God will keep his promise which is for me akele tu ua ila tu e wa matu oti ile ia yopu mamaro ile mele because ele se fio so menga so mai no one alu mo me o la mane ainga alu no o le mea na le sini ka ua e doa ka karu o so hard o que alu fe a o ye o fa ko fe o fu so hard so anga o si me o fe e a fiele fai ka anga i ke o so hard na mo fu anga ba na ala me su ala pe anga ia o le fe mai ia o to mai ia ja su ela ha o le fe mai wa o yesu ia te whataro whātu le nai tū o le tino kiriso, mā lo, e ngā le lue, whai ale whinga ngā lo le tua. Ia, vi ia le tua, tu sai fōi, ma le whai volo tātou ngā le lue ai nei, ia, mā lo lava le wha mā losi, mā lo le o la tau iwi, le whola hina o la ngā whionga le tua e ala le i le tuspa ia. Ia, mā lo te fōi lau sunga, ta maka le nganga o le Grace Recipient Community Church Efeso Fonoti le nei afiafi ia o ta tonu fo ia o lo te fo fa malo to ina mala te fatua ia me se foti a tono mala te fatua o lu sina le kalesia mai le lava matua se tau le wi ia fatalo fatua le sua fo Yesu le nei afiafi o malu lu ke le me ia au ki kan konga ia e malo ia ka ko au ia so pero me ka wa o fa no ko pi ka fa vai si ia o be au le au malo si as long as it get promise will be all right esa ko fish five in hai fa ia ka no but anyway ia ana ka e futa pot kala menene fiafi ma o titari tonu le ne fiafi la le tu wa sa o se vaenga fa pitore pot kala mi ia la Fesili ama le Tali ia mi ata wai fo na le pero ve aso le ta wai ta Talanoa le apostolo mane perfetta ia ne vai aso ia la vale mata pu foi por Fesili la ta mo fai tu ia atonu la vai no foi le por kala mi la ta ia le ne fiafi le sunga foi ngale pasta me leone e ala ta tau se Cristiano ona siasi tu na mau oni la tu a inga funga le o mari diu e do ala ofisi de fia va ko kuranga be nga o aru inga do fa ko pe ala nga ta tau se Cristiano ya ke juga le o a inga siasi la ko ofisi de ngore e fa pe le ala fa pe fere le ala ngata tau o hani mea e ala ngata tau bai ia me Fesili bua nga o le lua a wa fo ngi mea e le ala ngata tau bai ona yeini vaenga e ala ngata tau bai tu langa se lua nga o le fikiro i mea e ala ngata tau bai ma mea e le ala ngata tau bai ona asiasi Cristiano le tunu ia kama Fesili apas ia tengok nai tele mai se sina ona i le tu langa ia ona pe lua ia vaenga o lo Fesili ala o Tali mo tu le vaenga lona lua i vaenga e le alanga tawai ona faia le tu langa ke le fa pe fa ko la matua i le ko i fa sa nga lu sis ke va pe fa pe se nga sala ia le o ya sia ia tu nga mau o le ngole o le tala o le tu nga me funga le ua
ua matua i moe ai ar kunga mau. Po alua po korua i aso kalu onga maliu ia tangata ia po kausa ngā fui. Ala whai al mea ngā ua peise me fui le kaunga whai aso uma, po vai aso uma. Ia le whai te tenga ile tūlanga ngā wai moni lava e ti ngā mama tui. Ia le oti ma le misia o e pele loto ma nganga. Ia tau fui ona iai se si whai te tenga. Wai e popolenga ko ngā meanga o mea e taona oso i le mawhauwhau o tangata pila o kala polunga i le mua korinitos fulua kasea mape ele mawhai ele mata ona whai ane i le lima ele ai soa o ngā ia te au pe ele mawhai fu i ele uluan whai fu i vai lua te lea o ngā ia te au o ngā ali kalamanku o le Talanoa le tino keriso ia tātou kerisiano o ngā e tau mai mawhai loa mai ai o tātou e mo o mia le tasi le isi it says for example a pela o lota tamalewa le umaliu saka wha moe ai mea uma o mea ai o le kausinga o le saunga le he mu mea whai ala ainga ma le loko mea penga lo inga tātou te e whaalango lango o iai le ala ua o wala au e lea tua wale singa mea aonga mantua le kerisiano o le maliu ele o se mea nga whai sesi o polkalame whai to atasi a le tua le pule awa o le tua pero salamo korkasis fulu limanga ia whaupung whapea o lo o iou a ao waso kalanga whai salamo o lo inga tala la isi la fia le tua kemi kakufanga we ele whapese kemi whangau mo sisi wa se kemi whangau whangau i le taimi e tusa polkalame le tua there's another whole topic there e o foi lai o na so muli lo nga kala o foi lai aso e oki ai la foi wai ao o le tua lo inga o le pula le tua le aso e oki ka o le pula foi le tua le aso e fa na wal tangata ia fako ele anga la ele alu fa penga le tunga ma tangi sa fa penga funga lo foi linga mai ua le anga le meo tupu pa walong fale kongune iai ua misia le mafutanga a se upu ia le mea funga le o lai ao le tua o le simea aunga i ngalo ia kako o la fefe mai ia Paulu a ua o lo uola o ia keriso lea a o lo uoti o lo manuia lea ia il kalangola nga ili tangata ua kerisiano pe o alanga umi na troalka ua ile tala le pasonga ki whimanga ia manino le mea lea a whape ke alu kuma ia nofo mea ia ilo mawhau a wai uma enga pe o lea kuanga o kua inga oi a whape se nga mea whape nga maliru kakale il wharawilawe fori mea lau whai mai whenga e iai na kusa pe o se sere mea o whai pe o whai sa le kakawa nga oki al mele ia hoke fore ngā le si karanga fe mai Yesu ia ola whaamalia ina i tātou. Pela o le meanga e onga mangtua tātou o le atua ua ia a mia o le akua ua mangkua fo ia e le sikafre no ka whakaurin fe mai o le ki Apollo e sa wele oti. Wa e ongo sound whape ngā le i ka awilinga ma le mea o iai a ewa ai le ia a onga tuspa ia. O le oti, o le mea na whai e le atua. Ne masangi tātou o whamana vaina, ia o ngā luenga, ua wala au le atua. All those statements e biblico, e tu sai male au mai a le atua. O le atua la, o mea ngai aonga mangkua e kākou, o le atua ngai ia a mia, o le atua ngai a vea a pio kalvangari, o le atua ngai au mai, o ia ngā ke ave ese, wa e uma e uva pe o se se la le tu ke po e fa along skala va pe nga fe mai sul o ave uma tangata nga tu tangata nga because we gotta be careful there o nga e le blame o le tu pe nga me fa ko o e uma mali liu nga tangi ai e ka ko lo le matal tonu ina fa tu ina le tu God knows he knows what he's doing
na se fele ke minge sa oi pe folinga mai la fai o ma aro I nga ka nga lu se oi me fa penga la se fele tua ia pe karanga ka vika o waso mo e loa ia o le simea e anginga ingama ma ona manga fanga fai tato na Cristiano o le pule le tua o e ua maliliu nga fai ile pule to atase le tua ke le yo nga ka apu a fa pu uma manara ine e ta ua ia kako malili o le oti o le me sau ile tua pule a lava no famtala o le oti mele wa sa ngoi basta le nei fi foi vai ngam le longa lua tunga le vai ngale ele ala nga kakau pa fa me le ka karmo ke mi le la ka ke in me ka o le ala nga kakau ele e fa ke le ke sia no mali le le mele o ko mau ia pe o nga e kakau nga ko mangi o mai foi la le ala nga kakau le ala nga kakau e hadu ki sa la se ma fu anga let's say pa ka ingana pe fa pe we sa o leva nga ma fuka fa ngau mo la fa kasi ke ua ho maliu a ka kere o yai o ka foi klora ia le ngofo anga por ngu por tun ulai yai the first thing I want to do o le vise de le tunga mau ya le vise la nga kusa maka kuspa ele o ko o lawa maliu he can't hear me he can't see me but all mafukanga ngai it's like you want to honor him o fai ngā mea umai e mangkua le leima nofo lo loto o le tangata na au mai le tua e le anga lo iai le kunga mau fai sau kakalo fo ngā le ta maa whaftai le nge uso malonga sao le lei I don't think e ngi awhianga ngā mea o le si mea fai keke wa iei ka anka wo kunga mau ko ngā mea whangale o Talanoa a whapeanga ngā o kilau friend po se seolo a inga o la ke o wai se apology ia ke mina ngake ke alfa i fa manga lo mai o ngi o se wa de sila ko ai nga dile that's not right ele sa ole le nga mea ge wa pengo fa o le nga mo le me o le alu tunga mau marko ai ngā mawhau nga a ka ko I loa lele a ka ko ora kunga mau I aunga I eise mea whapena I awane I eise se manatu ngare whapea sa le tatauna tupu le mea ko ngafsi why now why it's been taken so early why him why her I why that way wa ki kilfa le ele si ko ia nga me o le tua la ko ia wa le na fo ai le fo na tu ia besia al me ka kaunga kupu nga tau ona fai manganga o le whaamana tunga ia tatu o ka koi unga lea o le oti e le whapela la le o ia tatu Whawhera ko ai ngā mea fo I lea o le o Talanoa le Fonoti. Whetau I lea meis kanga Krisia. Le kelinga o karkalangoa ko ngā mau ia lau ai le ama lea. Ia e me se lava ke ua vivesi le ainga wapea ko inga o karamoa ko inga. Si, me se koe ala pastor kulanga le wape. Io ko inga, kele pela le si venga ko inga pe lua le FC ngia ngawali ali ngali si ko luai. Kame po feskar nga la inga la usu el sa o ya la fenka ngo mai o lau ki o lau maliu. Ya Paulo leo la nga leo ki apolo. Superstition wa pe le singa va nga e le tau a fa pe e ke alu tunga mau ia e alu male nga o se fa afetai I le olanga nga o le nga ka alu malo lua ia alkulanga nga I le Talanoa langa le kala kuspa ia I le te tau nomes fulu valu e kala foi nga feme po se apele po se Fesili atu I eitu po se ua ia ile eitu vavalu melora ia po se sa ili atu I uoti
a fai kau whaparangi e mang mai o se consult the death o inga o stangata ko ngā mewunga o le karangoa i kakalau oki ia wala ki whale anga ko ngā mewunga kalo whai mga kua kako kalonga ala karangoa i le oki a le mea maku iala i ngā whemeka kuspa mai awai inosia i ova mai inosia o le upunga i o le detestable kusa o le mea inosia i ova ia i latu umo e whaia ngā mea ingosia le mea ngā whakaula i kuongo sia le mea ngā o le kalangoa i nganga oki ingosia le kalangoa i kunga mau tangata lau whioki no inga la e le kaunkup se mea whapenga iai se alu tunga mau alu peongo vatu te mi o whanu alu i lou ona inga alu i lou respectinga o le pefa penga sa ele iaile il tanunga ia fa pefu o ngai ia pe o nisi tatu ainga pe o le aso la vale matau ina e o ia na ainga ia situnga mau fu pe o le aso maliu pe a me ngale o makua i pasi mai kua le fia aso sa fa vau ai ala ke fa vau ia e lua mea ali nga o lo le fatuatua ina ma lo le ka konguinga o Yesu ia po le mea e aua o e loa ese mea alua o ese mea alua le kakale e ala inga you know what because we should put our trust in Jesus e tato i loa lele o Yesu e ia ilu tato whama whanwhananga e wapero koe ngā mewonga le e ke usu kai au a esa upu angai o kunga maule aso ako ele nga o maama masi mafungala au nga ki ai ko o la malo lo le tino a pe ko ku ele i o le aso nga lua ele to la nga masau kala e ke kang you cry all your tears out your beloved will never hear you ia o pe o menga e saro ai le oso me filia tatu e o iskaka o le po pungisa ala ia o pe o ko nga fungale o fieva ai ku ia ale lo ai se me e fai lo mai ele o le kanga o mali o le nga le anga o lawa ele ku se makara ku spa ia le nga me to pe o avele pele te le ila to o mali liu pe o ko nga kulanga nga a pe e mai ke mo si le paso o le skaka ke siang o lo imea le i e fa pe nga kulanga wa ia o kalkala mo kunga o ke le o kaimi la o pe se mea le ia i por kalame o le aso ko le kunga ma fikamia ia kunga ma fikamia kunga ma ia a pe o le mea ngā le fu i mahanga e le fesili ngia fia fifo i le mea fu i ngala e ala ngā tatau ma le ala ngā tatau o le la ea kangia mai fu i e le eise mea a ka ko o isi kuranga whapenga wa lunga fu i ngala fa le uwhapalangi le ke le grief le ke le whape mo tangata whawawa mole morning grieving ia ole upu le funga le avi o kele rau iskanga ole umi o kai milanga ia e halu ia le maliu alu le maliu la umanga keu so le alu skau sanga alu le skau sanga o ku alu ai ongo ola se so wa pe o le singa ma fu la mala le ia le finanga lo le tua a ia ka kolo ia o ngi isilia ku senga me i lo le li ele fa pele anga le grieve le pele anga le fa vau ma le fa no onga le mafutanga wa misia ai ai onga kapula o lau fai mai e ai le aso tu umai fai mai fola ia le o kala a kavika o tato waso fa numeraina mai foi skala fa sala mo fai mai o taimi wa yo au fai mai foi ka ku spa ia o nga e au mai o e tu e pule au oi ia o mea umala nga e mau e tatu toa ma tatu mawhanawhana ma ka koilua right? God doesn't make mistakes that's probably for the better mo tatu ia malewa wa maliu ne avelo o ia ile na taimi ia ka ke misira ma mawhtanga ma whano noa ia ka koilua na whai mai ia ka kuspa ia ia e wha mawhanawhana ina
awa o ye fa no awa fa ma fa ina ila to ia o ye fe ngame o le tua o ye ma o lo tato ma fa e o le ka kunga nga mo tato te fa vau tato te fa no ai a ia mo tato fa ma fa wa a fe umino me nga falling mai ela ia o se ia e misse la veneta tu fana vítima pe o mela nga ya nga o le siva nga ya un fa tai tu ile tu I ko nga maliu nga weda o ngisi o fana po o fana o nisi po nisi fa singa tatu fa ma fa mantunga tatu fa nga le kaimi ma wa ma wa no ma futa wala ye kaimi pa so mo ka ele ma kwa ilavan ma fuka le fa no ki di fa penga ese ala nga vola I lo o le si kaimi pe o le pele le pe o le pele le o abe o ele vala o e wa le ko kan mo fu e me e alau ele ku ia kaido ia pat pe o singa mafuanga o le pelele o mokula le mafukanga le le ana ia ko inga me fa pe e pe o fa pe o Christian e le ka como fai o ngo la ua wa ko me fa pe ka pe le o punga ku spe o moya tu a o Yesu ia fa kaula le mo ke me ko yet to be glorified le ka ke le yo ia longa na le ka ko mau ki ngoa pe afa pe o le au Yesu e ko ku longa ele se me ka ki fango ngo mi ka un ko fango ngo ele pilioka le ya o meanga o le pule wa le ko se mlanga bala a pe e sa nga ala le o fo dinga mai la track ka ya ka mi makupa ya me ya au ngo le mala fo kulanga le o le fiong hale sai ma ele fa penga la le fa pe la le fa no au ka ko umala we ya ti nga ma kui nga la fe me kala Paulo o e kronito le oti o feo ye lo tu e mo ki nga ma kui au manu malo ina Yesu ele ti nga o le okia ka o pula pasta o le o se peli mindful for la of this truth le melia mai o le tua fua ke wengi me fa pe nga fo ringa mai ma ko ile ai se ma fo si me a pe o lo ka ile polo fingele e polo friend wa sui kulanga le ilo ma fa ma lo langa o nga ia wa pele me umau yeah God is a jealous God that's what's going to happen it's going to take that inga I ko focus ko ia na ia me ma fa pe nga ai le fa pe o le ka umama inga pe fa tau va ai ele tinga o kanga ka o ele va o le tu tanga ele se me fa ngofi ele se me fa ngalo ka esse me fa ngofi but something and someone is bigger than that ole mamalu ole presence ole yai ole tu the truth God is there and the truth that God will keep his promise which is for me aquele tu ua ila tu e o matu oti me pe e ai pe la o ia fa te sima tatu e pe o tulanga ka nga ai ni a fa pe foi ke o ese e mo la no o Fesili nga ke nga Fesili tanga te nei aso ia tatu fa tu fa mo le tu e mele ma fananga yo tatu lotu ka ko ke kali ai e le tulanga o ai e wala awale tu ai e wale le o nga so fu ma ia sko ingo silo ma ku ni wa o mai fu nga kai wa te me o lo ia awle tu ia ele fa ngo fi le mele o ke kar ko ngani menge ia lava lo fai kau kus pa ia e mamma le fiong ngari o mena ke mi fenga kai o no le ko unga ma me o le kupu e ke do ai ia finga ngalo le ko na fayengi ma o me ses wa eles ko nga be fa fa ro ma liu o ngi kangi ses ya o ila le kangi o ma liu so se se o nga fa ma liu so
sok ku apa ka ke kangi ama yo awang kangi se so das fia ngai fa so le Pele lo professor nga so nga le tantu nga. ya are kangi di Ka lai. o la mo ku sia le mafkang Ka lai lele mo ko. so le o le melanga ya ma pas na mesi ni fo uang o pa mautu mai fo tu ranga o le mi le ta le si Fesili le pe ya fa ko ka ke do ya ise ka pu ngani i le mele fo ngani le ya yopu le fa luas fulu sufiku le karango i fa mongianga fa le ainga tamao ainga le va pesa ya i ave esi ko mo e yopu lo fa lua e ma fai na unga ve le ta yala lo ta to langa i tu langa i tamao ainga ia pe e sao lo talo tātou tatalo ia whaalua mai le tamau a inga. Ia i tātou whapei ona whai e upu. So ko whanakaraka me kuranga le. So le Silia a eposes a karonga langa le I o le askali. Ia pio Samoa langa kola. Ia langa le I o le Samoa. Ia pa. A sao pasa kusai malau Fesili. Ele te tau onga ese uma I le tūlanga I le level o soifuanga I tamau ainga ko aka. O le si Kirisiano e lima mahalosi, ia o le si Kirisiano e lima vai. E le kawuranga kali kukusa nga uma, ia le kali Fesili le I kangaka uma. A teita inga, mo hau ngei he mo I lava e le o fufusi I le panki I le o langa I kaungai. Pa ia uia ai longa se mea sa o kakalo e whaalua e tapo mai peo o ngei millions and millions of other people lai ola in poverty lai ola makikiva o le a ki ngā lava lea malulu lai lo palankeke lai le moenga le lei e moe ai ia ele mo se aso wa stava e alanga ka stava o lai fast lai failanga pung ale I o kulanga vonga le o le vai mai ala song fua kaula so lulu ia ai singa me ai wale o le reality ngai le olanga lai o iska ka ia ula ia as a Christian o ia pala principle vonga le mai ia su ia malielo lo to me wa e mawa ele fa pela ele anga te mau ainga ku se mara Fesili mar context ia yop ia marisi me ele fa pela makiva yop langa ia I lava fa me o ska ka mau ainga ma o loa ia e peita I o le whaatinonga o le servinga o le finangalo le atua le ngā lainga kupu mea ngā kupu umarora I o tupu ma pupuanganga o ia iopu o whiokiranga whaangau ave seina o malita mau ainga o koe kani mai la le atua au sao loa ua whaalua mai so ele kakau la ia ula ele sa o ngā mea o le kakalo whaalua mai ara wa isu o ele ngā le lava money and stuff ma risi mea e aliale ngā whapeo o le tangata laimakiva yeah, let's say korus fuka la earning ile vai aso ia por fast food foi like nga lue ki nga inga mar fa mo kasi lau fa nga ku me ai le lau fa mo singa vai mo singa me ai longa ele anga lar ka kalo fa penga ka kang cuz let's say you earn $30 and then you ask to double that pe on me fa then you have $60 it doesn't make you rich you still poor but lau kali le manga onga so na lu ngala kala ese la ile application I tangata lai ola ile average pe o iska pe mele e kako ia marka kalai la makwa ile ai am se mea failanga nga kalo ka makiva ile stalo nga whaalua mai o tūlanga lai pe whaalua fa e makiva au ka kou ele o ise mea o popole ele o ise si o whapeo makera ingar fia ai pe ma alili o la ia mea ai la ia le whale
Nei ka vale. Nei me fainga kongi pili. Ia ai longa e sa o mana tua. Pe le o falling mai o selfish lo. La ngau kili. La ia ka la mali liu matela ina. Le ai se me ai. Le ai se fale ngo fo. Ai la mga o fa lua mai. Fa lua mai o fa mo. Ala le se me ai. So pe o principle so mga e va ai. Ti lo mama nga fai wal tu langa o le ia le reality o le langa le ia. La va kili ka mau ai nga ka kalo e mo his ka mau ai nga. I think ko nga mea fa pe o te talo ka ikalea pe ko langa le o kalo ko nga mea fu nga le pe a ai sa o kuspa ia ma pala kuspa ia ka ko ane pasta talo mo a vanoa e mau ai se avangoa e whaonga ai ia ni mea o amai lea tua tātou ka ingana pe o ka ua we can't give money but we give our time. We come to this, we study the Bible, we help out the brothers. Pe ngā fui i stangata, ngā fui i mea lai, sosoangi e la tōu i le ngā luenga lea tua. O isi o le ave o lava, i le ingi lava, o isi o ave mea ai, ia po kupe, o your time, po olo kaimi. So, ava pela kalo kako, o tūlanga kau ke kalonga ia, o mea o whai mea alofa lea tua e tātou wha pia anka ko whai mea alofa i nisi. To give and give and give and give. I nei mwhen whama nui ina i se tasi. Instead of me whunga renga receive. O eles kaka leo langa a koa ngā le talia le eise pōwai. Pela o kulanga kaunga ia ua o conscious ngā ia elwa ai ia yup. Ele wa piskaka ngā makiwa pe ngā ia o le mea whailanga whai o le fōwa i aia a le tua ia ngā whaalua ia a le whapea se moro ngā e fua ngā e whapea na e whai ia yopu i whapea nana e whai wa a whapea la lau kalo ngā ia awarangi e laku ngaka mai i le kakaro le whaalua i aluranga i ora mkanga ki mneza ki apolo ngā le tua alula la o nga yupua so ko e kaulang faile ia yupu mamaro i le mea le because ele se fio so mea nga so mai yup no one alu ma me o la mane ainga walu no one wants to go there ele se me manga o nga oisi that thing ia nga unika ia yupu ia ona o por kalamea le tua a pevala ku fola kako ia kupu onga o por kalamea le tua anga lua mai foi le tua i longa fo pe men fai eu a kusala ke le kalo e oso i vanga longa lua e te fialu vanga mo na kusala ia fai ma tu va pe na fai eu kaulanga fa vanga longa lua la eu vesi la vanga mo de ma fakia eu a sau ngal vanga longa lua de ko fa lua men kam wo pe wo fai le mea nga ma fa ka inga vonga it's like a model status e fuanga ia le fa lua mai fa lua eu punga lang fa lua onga wa ve se me mo a pe Tali le tua yo nga maftianga mo ia la ke fa lua ma ka ko riska fa ko yo wa ia e no por kula la fa lua kai pe ia me funga la força ngot me o lo ti le o manguia alo o lo ia que ia fa me se o le manguia o le o que o manguia le me ai le ka o le o la ia que musile o la que se que le ia me fa pe ia kai pe fi la ka pu da yup ia no le va no ngua ia le pasta le fisi muli fo nga de fa o pe vodka por caramel ne ia fia la se fa malo si le Talanoa le Uso fo i i sa baninga fo i manga pa anga i por kalame o ye ni i fa i me o lo kupu nei vai tap la se fa malo si la se apo fo i po se apo inga ia po se malo si le Talanoa le Uso e tu sai fo i mani ska ku sa baninga ka ku pa anga ia me se ngi vai ka u le mau me ese o lo ku lai mai ma o tutupu mai ia se que chama na si pasta fa punga
le Iakopo e lima. Iakopo e lima sifuma le tolu. Ia ua o iskemi we go to theological foot. My singa lead sometimes a little bit devotional. Kaki kilo po le ia wang eva kem ile mo I lava ile ngasulungo ia le tofia mali ia le ka ia tatu le lockdown. Ia tatu si tatu tunu o Samoa he o mara wang kem ile o matua manino mama o te mai. Ia o ia fengisio ia I tino mai o le lava le fasua ma ia o le fionga pa ia le tu e mau le tatu to manga iyo fa pulanga se fulutolu ile Iakopo e lima se fa tauina ia fa upunga su kosu fa su lima fa pe o tinga ina e so auto ina talo ia mai o fia e se tasi ina peseia mai langa mo fa mai o tinga ina e so auto ina talo ia ia o ai fusi se la fa fonga le nei tu la o nanga pasta o fo o kalianga o a me tupu talo o kakalo tatu te lo e ali o tatu fatu tua e ali o tatu tal tonu ile tua e mafai ia o na fai me uma lua o le fatu nunga la mai la fiona pa ia le tua e ona usta ia fa mai o tinga ina e so auto ina talo ia lua fa ko nga inga fa me o fia e se tasi ina pese ia ora sufa o mai e so auto ina amia tuia to ina o le kalesia ia lato talo mo ia se vai o kakalo lava talo lava me fa pos fuma lima o talo foi e faia ile fa tua e fa ola ina ile mai e fa tu wina foi o ia ele ali to o mea la tupu po le mai po motivo po ele asista to me fai tato talo mo tato loa ona ole tua nga kem fai me uma wa ia per me ngai a fia pesi a mai pe tinga tinga ina ia talo ia pa penga foi la ia le pasta ile ma kayonga se fultasi fa uma ele ta fa so ne fia suka silua valu masani ta to femen ia to mai ia te o to umo e tinga ina maftia ia venga wa fo ia malo lo ai o to ia o to moina la wamo mai o to fa o ia te wa ole anga malu male loto maulalo ona maua le o to le malo longa o to nganga a wai avengo fiela wamo o la avenga foi e mama ia straightforward o sound wanga e fai nga fai o le tato oli mai i o to mai ia te o kala Yesu o le manino ia ko e fasino ala so simple so clear so directive mai i o to mai ia te a mai lola ia le o to uma e tinga ina mafti e venga ai longa e skanga e sao me le mele ia o tinga ina mafti e venga am fai anche le kupe e la ia le mea lai em fai ang falling ala ke ola malolo inga ai le mea la ke mafakia ma e ku ngalu lo inga la kala a Yesu o to uma ke le la kiki makua mauloa makiva mai e ki nga inga ma mafatia one way or another o fatununga la ia o to mai te o ko ke o mai le po o mai ke ve mai o fo i malo lo ai o to lo inga tala ele ai am se mo se malo lo ma Yesu wa ya pe o too much simplicity o le mea pe o fa fika le ko ngai sa mo pe fa ma ele ngai nga se malo le ju tatu
pe fōlinga mai e whātara no whengo whia karalia. Le karalia sume, o fui maro lo e auto. Pa e le mawhainga ngā pe la mele ngi sa mo le mauto numa le alunga la ye. Ngā Yesu ai mau le malo lungo. Ma whatia mati ngā ina o le a inga individually malo e ka le sia. Ngā Yesu ai mau mai lola ia auto wa moina la wamo ma ia auto fa o ia te ka ingala apa sa makara Yesu ia auto wa moina la wamo le amo Yesu ra me o kako e amo put in a context o le lotu mai ka ia auto wa moina la wamo ma ia auto fa o mai ia te o le amo I o le akaranga o le puli ia la kula io o e amo le amo mang e se me ka o se amo o le amo e pico la le amo e pico o lunga ka un pico lunga le amo e pico o la o le si ata fu i amo I pas a ye le ka ka o amo I le context le ka ngo Yesu I o le yoke po le la aunga e ngongoa iu o pulox po povi pulu e lua ma fa mo e plau waile le lau ele lo ingala o eva ai I se aka whapea o le amo e controllinga ia me ola I e lua a me su yo to mai yo to moina la wamo o le picture o le o mai ka ko Yesu ma place ka ko I lalo o le taita inga a Yesu pe ia o mo meo povi malo lo singa a sinkama inkia fa konko a sa mo fa konko lang vo la we la lo le amo le same thing pe o ka ko o fe fa nga e ta to me su o mai amo la wa lo ngo la we la lo ka ko o le ta inga le a Yesu fa konko ka ko Yesu me na va ko po le a inga o individually po le malo ele sui a ele kala le ele says o ko tamama tina mar fa nau ia o to wa moina la wa ia o to le malo ia o to wa moina la wa fa me lo la ia ele fa pelanga le amo fa me ia o to fa o mai ta me lo la ia a wa o le ang malu ma le loto maulalo imagine la imagine la person if everyone is sanga malu imagine pa anga malu kaka maloko maulalo kaka makua o aka ko me fe me su fe ona mawale o to le malo longa mo to o kupule le mo se malo longa le ai se fia anga malu le ai se fia loko maulalo au kupule le mo le anga malu man loko maulalo le ai se amo ingole amo Yesu a ole ai se amo ingole amo Yesu ngo ole se sau ya Yesu a kupule le sau ya Yesu ole le loa o la kinga inga pole dinayo ole mea mungi ole polonga ole tinga ina mafatia a mes o to mo mafatia mtia tinga ina venga I o to mai ole fai unga la fai unga kursi fulu a fe me karapia a wa e avengo fiela o amo o la avenga foi e ma ia vai ne kalanga inga fe mai ile upunga fe mai e ma ia mai a wa e avengo fie la wamo ole ma ngai ole fa upunga nga ari basta eva aile ile upunga nga ole ma ia ma le avengo fie le upunga nga avengo fie a kikiro nga kuspa ia it also mean suited or well fitted ko nga me vonga le kauli pa lingi iyo nga la fe makara Yesu wa ola wamu e fi kauli le and look at it from this perspective. Jesus is the creator. He made us and he know us. He know the solution to our problem family. O mele kau nga wa ke ko lo wa mo sia wa fa ngo fi a le u nga lo nga fa ngo fi o fe kau le lo ele fe kau ya si mo ya ka ko
ngau le amua a Yesu e le fikau le amua laulangi e le fikau le amua arkomingisi e le fikau le amua ngisi mea o ngau le amua lava Yesu heo a whawhenga aparenga me kakora e fiong pa ia le atua le e ka le sia a le atua na me e avengo fie no inga paua le ole pulenga paua le ole taita inga tātou te malu ai ka ko mangui ai o lon taunu unga ole vi ia ole atua ole position o ka ko ilalo ole puli ale tu ia pe o se ka ka devotion nga le ngai fo I vai tau le mai ke ale mea sin ka ua ia o to o mai ia no nga ale sa ale anu ia Yesu o ia ni mana de si de foi dalo so fa ka ua le na we ele vara ulia na we fa tununga I o to ia e pe ke le fa longo ana pe ke a le unga e alu ia Yesu wanga e foi si me fa longo alu ia Yesu fa longo ma fa ia ala e pe me da ka alu ia Yesu e fa longo ma fai e wa e si sa wanga fa pe nga foi ka fa ia o de fa mai ia o to o mai ia cha o de me na de sin ka ua e do ka karu o so hard o que alu fe au o ye por fa ko fe o fu so hard so ango isi meu fe e a fiele fa ka anga ke o so hard nga mo fu anga fa pe ala me su la pianga ia o le fe mai ia o to o mai ia ja su ela ha o le fe mai wa o Yesu ma ia le foi fa pu foi fa mano se fo le o ka ko ki lo ni o tatalo sidin tau ale tato fenga mala ia ma ke le foi nga ho kala lo ka va ia ile fenga kwai e pe o ka kalo ale sulu o kali mo me uma le fe me ia fe mai ia de kala le mar kala le mai o ka kalo ale ka kalo ua ana poni ia ma do ma foi fa so man ia fi pasta ku sai foi mal le vaenga le mun muri foi ulta por kala milenia já fia pese si vaenga la volo mas ni fia fi wa ka ke o sa o sim ka o foi na le le ala ba ka ke fela fola fo ya le fa o fa ma lo si ni ya pese si me ki ko pasta tano no le nga muta ua ile nei e tu la le aso ia mo tātou pāang. O tu uale le mafuta fatasi. Pio kala a kuspa ia. Ia e pelu. O tu uale mafuta fatasi. A konga kera e whiwa ia. Ngā le ale ngor mea. Like and a substitute. Ngā like tamal. Ngā o mea lau like ia. Kako. Ia a whai o reisi si foi posesi fa sole ne fa fi mo le kule nga ngal tai ma ro foi la sunga fai o lo fa fe ngai foi mo la sunga ile ba ina fa tura ngai na foi ma le o ino la fio nga le tua ia o plava san yai fa manuia le tua le fa fe ngai ai ma nga lu ai foi ma le for ino la na fio ona ia manuia le tua nga i du mo nga la sunga fa fe ngai nga ia ma o te tariton ia ole fai unga fo de na le tatou por kala mele nei mai aso fa manuia lava le tua i lo loto amene